И позже ще им фанали моje име, стрехни за канала Стрехни Майми. Извините зbog и danas ćemo da radimo. Danas ću vam pokazati kako ubaciti skin u Minecraftu. Prvo sve što vam treba je Minecraft Pocket Edition Master. To možete skinuti preko Play Product. Posle uđete u Skins i ovdje imate bezbroj skinova. Ja sam izabrao ovog ninja, mada vidim da se nije sačuvao. Tako da ja ću njega. Kliknite na njega, a možete i download. To vam se uploaduje i start game. Sad ću da vam pokažem da radi. Play. Evo da primjer ovaj moj svijet. I evo vidite. Nisam te ukodio. Da prvo da mislim malo sam prehlađen. Zašto ne znam. Evo uopšte. Evo vidite, to je taj skin. I da, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se vam se svidjela i pozdrav.